Comprenez-vous de l'oral. Exercici 1. Ați auzit una serie de 3 registrăments curți. Seran difuzats 2 cots. Per cada document aureți 1 minuto per leggi las questius, poi ascoltareți lo registrament. Aureți în seguido 1 minuto per rispondere las questius. Per il trescent document aureți 2 minutos per completar vostros responsos. Ara legiseți las questius del document 1. Primiere scuto. Altraico la gente era un po' biglia come odor da ieri. L'uomo portavano delle grandezze misere che guardavano memo le nuit per dormire. Le riuscivano de sleep, de mise de nuit e de tutto ciò che non va. I guardavano loro cacchetobe e loro berede in mezzo. I dotavano loro succè e loro botte non per ne uglie. Vuol dire che l'idea le fece petto do bien zaude nel mezzo e che le sembrane era un pezzo fade. E ne chiudevo per 6 ore in l'uglie, mimo avec un bugliotto e un abricozzaudo plededo dentro un appeglio. In che l'uglie rozzao non si trovava più benaise sulle cuverte del leno e lui delle dunde di vede canà, mimo d'inchilenso de grosso telo che brezzavano le zarre. Surtout quand on faisait le lait, il fallait bien remuer le cuoce des plumets et les panouliers de le paillesso perché così mouflait. Quand il me manquait un bouton de brasetto, mon defunto grandomai me disait tu sei bien malina. Lo me faisait mon premier pantalon pendant l'hiver de 56, quand il faisait si frais. Il y a près que no homme. Respondeți las questius. Seconde scuto. Altraico la gente era un po' biglia come odor da ieri. L'uomo portavano delle grandezze misere che guardavano memo le nuit per dormire. Le riuscivano de sleep, de mise de nuit e de tutto ciò che non va. I guardavano loro cacchetobe e loro berede in mezzo. I dotavano loro succè e loro botte non per ne uglie. Vuol dire che l'idea le fece petto do bien zaude nel mezzo e che le sembrane era un pezzo fade. E ne chiudevo per 6 ore in l'uglie, mimo avec un bugliotto e un abricozzaudo plededo dentro un appeglio. In che l'uglie rozzao non si trovava più benaise sulle cuverte del leno e lui delle dunde di vede canà, mimo d'inchilenso de grosso telo che brezzavano le zarre. Surtout quand on faisait le lait, il fallait bien remuer le cuoce des plumets
e le panugliedero paglieso perché così muflé. Quand me manquait un boutou de brasetto, mo defunto grandomai me desio, tu sei bien malina. Lo me faghe mon premier pantalon pendant l'hiver de 56, quand faisait si frais. Io pre che no om. Completai vostroi responsos. Arro legiset las questions del document 12. Primier escuto. Quello che era sacrato perché in dessus il y avait un temple de Diane mais il n'y avait pas de cacao, il y avait des glaises, il y avait tout à coup la trencada taillada en deux parts et si veille qu'au mi-temps, quand c'est au mi-temps, es la place Sadi Carnot, au mi-temps d'aquesta muntanya, si veille que està un crèbecoir, un paisatge marciès, un crèbadís. N'ai parlé avec d'autres personnes, pensaven que era un viatge personal, mais il y a francament, verdaderament, une malédiction sur l'accord. C'est-à-dire que les gens qui l'ont construit à quelle carrière, les frères, les périls, les lions, sous morts dans des conditions affreuses, les gens qui l'ont tourné après també, est sempre passada au municipi qu'elle a sempre tourné de Krumpa, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient plus Krumpa, qui étaient seguillés, maudits. Quand les Américains décidèrent de s'intéresser à cette carrière de la Krumpa tout entière, il fallait també partir à Maile. Et eux, de la couleur, ils écrivaient les Américains, faghez mefi, que cette carrière est maudite. Il y a jamais eu un commerce, un négoce qui a flambé, qui a fait des sous, qui a fait jamais. Selon eux, devriez faire fois mefi, parce que cette carrière est maudite. Et ça, c'est une cause. Le groupe que la compade, le groupe Lehman Brothers, est l'unique banque américaine qui n'est pas été remboursée par l'État américain sur les pertes qu'avait fait du crash de l'automne passé. Valent à dire que la malédiction a encore fonctionné. Et io per acco gramasseggi Diana et toutes les divas et toutes les déesses et tous les dieux qui ont décidé de pas ménager les approfittailles qu'il y avait dans ce négoce un peu de tresimassi de richesse. Oh, même per un coup, les amis, Rafa, ben du più. La gramassi. Respondeți a las questions.
Secondo escuto. Quello era sacrato perché in dessus il y avait un temple de Diane, mais il n'y avait pas de cacao, il y avait des glaises, il y avait tout à coup. La trencada, taillada en deux parts, et si veille qu'au mi-temps, quand c'est au mi-temps, est la place Sadi Carnot, au mi-temps d'aquesta montagne, si veille que c'est une crèbe-coire, un paysage marseillais, une crèbadis. N'ai parlé avec d'autres personnes, pensavi che era un vecchiaio personale, mais il y a francamente, verdaderamente, une malédiction sur l'accord. C'est-à-dire que les gens qui l'ont construit à quelle carrière, les frères, les pareils, des lions, sont morts dans des conditions affreuses. Les gens qui l'ont tourné après també, est sempre passada au municipi qu'elle a sempre tourné de Krumpa, parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient plus Krumpa, qui étaient segouillés, maudits. Quand les Américains décidèrent de s'intéresser à cette carrière de la Krumpa tout entière, il fallait també partir à Maille. Et eux, de la couleur, gli escrigueri américains, faghez mefi, que cette carrière est maudite. Il y a jamais eu un commerce, un négoce qui a flambé, qui a fait des sous, qui a fait... Jamais. Secondo io, devriez faire fois mefi, parce que cette carrière est maudite. Et ça, c'est une cause. Le groupe qui l'a comparé, le groupe Lehman Brothers, est l'unique banque américaine qui n'a pas été remboursée par l'État américain sur les pertes qu'avait fait du crash de l'automne passé. Valent à dire que la malédiction a encore fonctionné. Et io per ramassaggi Diana et toutes les divas et toutes les déesses et tous les dieux qui ont décidé de ne pas ménager les approfittailles qu'il y avait dans ce négoce un peu de tressimasi de richesse. Oh, même per un coup, les amis, Rafał, ben di più. Grand merci. Completai vostroi responsos. Aro, legises las questius del document 3. Primier escuto. Lo taglio sebo, o cupo sebo, è scusi ama che la costruzione de mut berbe plus nu del mangio perros, del mangio roses, lo banarut, e de pla d'autres insectes. Lo mangio anghialo che è un coleopter, lo mangio formigo che è lo leun dei formigos, lo mangio berdo, lo curestro che è scarabat, lo traucopè, cupopè, taglioper, curaureio, o encaro del cupo bruto, cupo burres, del plegopampo, un insecte che rosega los burros dels arbres, e della trencolaigo o del pesco peixe che è un aragno d'aigo. Sen duplitat de segur, lo pregodi, lo sauto bernat, la sauto giraudo o lo sauto pucinci. Se dis que l'oli tu los taglio sebos, aquel que escampo la monedo, es degallaire come un taglio sebo. Quand se ne pen pas a la sebos, attaco los porres, e ben taglio porre, o cupo porre, o chaplo porre.
Ne vos podet haver servi como taio prat, famen de bruch que la tundeiro de peleno. Des manuscrits inédits, a Tal et a Sebo, lo Bruno Kudulet, révèle tout ce qui se sap sur nos insectes. Et rencontre d'une bielle yo cansuc bi lo magnolo, aba le montagne negre, que sa disio. Es desempeia da mievo que menan bidos de taro sebos, cavan gratan traucan la terre, et praco nous sem de ses buts, de tout ce qu'aven re ses buts, comme la sebo en partage. La sebe est notre héritage, et si nous ne poudions mangiala, ni mai nous ne poudions pelala, que pourrions faire alala, serio imbrave et tralala. Pelala sebe plura toute la lagremo kebo, plurabo campilabo sebos, dalten cadam lupezuius, lirigus abolas cutius, acor lusor del scuro sebos, que sont pas jamais de ses buts, des sodediu canre ses buts, tant qu'aure sebos bi castagnos, partirem pas de bilomagno, et se nous cal en sebe li, a me de sebos puden mourir. Et le Bruno Kudulet, dreiche tabez une tière des proverbes sebuits, bertadieromen bertadies ane plura. Din la sebo, y apparaissent que de sebo. Sebo en buco figo en ma fan leu amour et biscula. Si un pelo figo mangio de sebos, un mangio sebo pot plapela de figos. E se chi conte crebo, mangio no sebo. Lu che fa la bebo ca mangio sebos, fa lu bel ca mangio sele, fa lu bio ca mangio chiou, chius. Crabo che mangio sebos fa pecoros perfumados. La sebo es a la sepio, so che la crabo es a la crapio. Le cal pas escutar quel repapio. Lu che manget sebos al bres, vendra fort comme une calabres. Per saber legi, dins un livre, cal un abecedari. Per saber legi, dins un sebo, cal un acebedari. Un poème es rimat comme un sebo, mas en plenon pas lu ventre. E a l'escola, cada cop que lu taio sebo bei un etc., el compren, et tutos sebos. Et los taio sebos, sa regalo de la muleta sebiero del pepi biel, de cudenos, de carsalado, dios barrejats, oli roussel, pebre, sebos trisados e lagremos. Răspundeți las chestiuni. Seconda scuta. Lu taio sebo, o cupo sebo, es così, ama che la costruzione de mut, berbe plus nun, del mangio perros, del mangio roses, lu banarut, et des plats d'autres insectes. Lu mangio anguialo, que es un coléoptère, lu mangio formigo, que es lu leun de formigos, lu mangio berno, lu curestrum, que es escarabat, lu traucopé, cupopé, taioper, curaureio, o encaro del cupo bruto, cupo burres, del plegopampo, un insecte que rusego los burros des arbres, et de la trencolaigo, o del pesco peixe, que es un aragno d'aigo. Sen duplidad de segur, lu pregodiu, lu sauto bernad, la sauto guiraudo, o lu sauto pucinci. Se dis que l'oli tu lu taio sebos. Aquel que escampo la monedo, es degaillare como un taio sebo. Quand se ne prend pas a la sebos, attaco los porres, e ben taio porre, o cupo porre, o chaplo porre. Ne vos podet haver servi como taio prat, famen de bruch que la tundeiro de peleno. Des manuscrits inédits, a Tal et a Sebo, lu Bruno Kudulet, révèle tout ce qui se sap sur nos insectes. Et rencontre d'une bielle yo cansuc bi lo magnolo, aba le montagne negre, que sa disio. Es desempeia da mievo que menan bidos de taro sebos, cavan gratan traucan la terre, et praco nous sem de ses buts, de tout ce qu'aven re ses buts, comme la sebo en partage. La sebe est notre héritage, et si nous ne poudions mangiala, ni mai nous ne poudions pelala, que pourrions faire alala, serio imbrave et tralala. Pelala sebe plura toute la lagremo kebo, plurabo campilabo sebos, dalten cadam lupezuius, lirigus abolas cutius, acor lusor del scuro sebos, que sont pas jamais de ses buts, des sodediu canre ses buts, tant qu'aure sebos bi castagnos, partirem pas de bilomagno, et se nous cal en sebe li, a me de sebos puden mourir. Et le Bruno Kudulet, dreiche tabez une tière des proverbes sebuits, bertadieromen bertadies ane plura. Din la sebo,
e aparece que de sebo. Sebo en buco, figo en ma, fan leu amour e biscula. Si un pelo figo mangio de sebo, un mangio sebo pot plapela de figos. E se chi conte crebo, mangio uno sebo. Lu che fa la bebo che mangio sebos, fa lu bel che mangio sele, fa lu bio che mangio chiou, chius. Crabo che mangio sebos fa pecoros perfumados. La sebo es a la sepio, so che la crabo es a la crapio. Le cal pas escutar quel che repapio. Lu che manget sebos al bres, vendrà fort come un calabres. Per saber legi, dins un libre, cal un abecedari. Per saber legi, dins un sebo, cal un acebedari. Un poème es rimat come un sebo, ma sempre non pas lu ventre. E all'escola, cada cop che lu taio sebo bei un etc., el comprèn e tutti os sebos. E los taio sebos sa regalo de l'amuleto sebiero del pepi biel, de cudenos, de carsalado, dios barrejats, oli roussel, pebre, sebos trisados e lagremos. Completai vostroi responsos. Fin de l'exercici 1. Exercici 12. Anat auzit 3 cops enregistrament de mai ou menys 5 minutos. Auretz 1 minuto per leggi las questius, per escutares sul registrament. Auretz en seguido 2 minutos per respondre a las questius. 1 secondo escuto, 2 minutos per completar vostroi responsos. 1 trezen escuto. Puis respei acaba de completar vostroi responsos avant de passar la partido comprenez-vous de l'escrit. Les 17 aro las questius. Premier escuto. Una daglie che hai asto, di manius, che hanno coi di tutto l'asto che. L'asto che scuoin che hirasce, e manius e de miec, che mus, e gaude che hirasce.
che cau sia, che dipende dalla portata di Giome, e l'altro che cau che arriva da Ciudad Paulo. E di Manius, che cau che sia di Manius alta alla lungo di braccio. A tau che va meglio, una d'allà, se troppo lungo, con pena, e se troppo petito també no va que poco. Perché chi ha un ganet, ja tenga la d'allà, aquells que un ganet no veu, o per no veu, però recent, abans que eren un ganet i un cuny, un tros de cuir, ara que són bitxes que més practica. La d'allà, que la d'allà molt llena, 60 centímetres de long, aquella. Els dicots que eren més lungos, menare, so que d'allà, que és aquella. Creo que la d'allà que fabricada en Notricio, que venia en Notricio. Una picada d'allà, la complicació d'orgo. Ara, hi ha una que conegut, ma ara les orgues que són aguidades, en marteig, bombuig. Dit també que hi havia en l'orgo, plato, en marteig, aguidat. Ma que plamés molt bé na picar. Jo també que hi tis, a la machina. La compra ja havia 20 anys ja. Teníem machines que es crasen el cordón, que va bé, È un sistema che veniva da Tricio també. Neanche guai per paese, neanche su 3 o 4 euro. Andando a piccare la d'aglio, siamo andati allà, era un po' fino, demasiado burro, che cavolo è la finestra del cordone. E una volta la finestra del cordone, che cavolo è da bevillo, il cordone che è simple, che è appunto. Se non hai romingueros, non cavolo che è simple, che è più spesso, también che è oscos. Da bevillo con passo e dunque sarà tutto simple che proprio che è appunto. E poi, da allà come cavo, canto la monta da allà. Composo le catene d'asta in terra, composo talung. Aquí è che cavo che da punta, che passa la one passaggio è talung. A tau che jangle che va bene, se trovo drovido, da allà che come cavo che è forza, se trovo barrato també non prendo pic. Aquí que va. Se presa citaus, així que cau 4 dits de large, però amb un centre baixo, que es cau baixant d'allà, el centre amunt també, que arranya trop, que en principi cau 4 dits. 4 dits d'aquí. E après aquí hi veig que anava muntada, això em posa el regle de aquella pata aquí tal, cau que arriba a cada pinto. Altrimenti è che se tenga l'astro troppo tau, troppo da capo del re. E per la pelle che la cavo di su, a tau e da qua che cavo toccare la pelle della costa di su. Quando sono a tau con migno e cordone. Cavo tu stai a toccare la pelle e la costa del re. A tau. Tu stai a toccare la pelle e la costa. Partiamo a Maitinura, d'allà dintre nou de Tures, perché lì era vejara secca, era verda, e perché andaven dina. Quando abbiamo fatto un po' di siesta, poi guaire. E che lì a tornejar, era erba secca, era verda, presa a massac, e a secca che lì era ricominciata d'allà, dintre la casciuta della netta. La monta che tu pantalasses, e che cadien tutta la daia. Che tagliavano da margine perché per me chi aveva prati che erano riservati a herervo, che mi uni e altri che erano riservati a pesce d'estiu. Avete aquelli da margine che in tardù che li tagliavano da tingles proprie che per esempio na cienze che li suste che era onda allà era fuguera na sauvera. E André que era un costalluts que no hi podien anar, era que trobuna l'herba, que tallaven en aquest pragus a prope e che havien suste. Més aquest suste que s'era d'allà, que era bona saison, que avui era igualla que s'amminyaven tot. Però amb una foguera que era tota pitiva i drena. De més era herba, més era igualla que s'amminyaven tot, Răspundeți la questions.
Segundo escuto. En dat je jij achter, die manier que zijn kooi de terraste que. Raste que schoon que gerasje. En manier de miet que mus. Geld que de gerasje. Als ik ook zie que depende da portada de Jome. Rasto que ook arriba de Ciudad Paulo. E de manier que zie di manier geld era longo de bras. Atau que va meglio, na d'allà, se tra lungo, con pena, e se tra petit també no va que està poc. Després que hi ha un ganet, ja té d'allà, aquells que un ganet no veu, o per no veu, però recent, abans que eren un ganet, un cuny, un tros de cuir, ara que són bitxes que més practica. D'allò, que d'allò mullena, 60 centímetres de long, que era, els dics que eren més lungos, menara so que dayan que se quiero. Creo que daya que fabricado en Notricio, que venía en Notricio. Han picado dayo, la complicación de orgo. Ahora, y una con el me ha de orgos que son aguidados de martech, bombuch. De este miel que ya había en el orgo, plato, el martech, aguidach. Me que plamen mau bien na pica. Jo també que un tis a la machina. La compré ya había 20 anys ya. Que había macheras que escrasen el cordón, que va bien, Que un sistema que venía de Tricio també. N'hi ha que guai per país. N'hi ha que 3 o 4 abuelos. La picata de dallo. Son nada ya, era un po' fino, o de machante burro. Que cau está la finestra de cordón. En agüita la finestra del cordón que cau da verlo, el cordón que es simple, tan simple que apunt. Si no hay romingueros, no cau que es simple, que más espeso también que hay oscos. Da verlo. Da verlo con paso e donc será todo simple que provo que apunt. Après, na d'allà com a cau, canto la munta d'allò. Composa les cadeneres en terra, composa talung. Aquí el que cau que era punta, que passa la ona passada talung. Atau que jangle que va bien, se trob drauvido. D'allà que com a cau que és forçar, se trob barrado també no pren cap pic. Aquí que va. Se presa citaus, així que cau 4 dits de large. Però se trob baixo, que es cau baixant d'allà, se trob amunt també, que arranya trop. En principi cau 4 dits. 4 dits d'aquí. Après aquí hi veig que n'he muntada, això em posa jo regla de si que era pato aquí i tal, cau que arriba cap de la pinta. Altrament és que vostè era trop patau o trop de cap de res. Després era peiro, que la cau de sus, a tau, d'agua, que cau tocar era peiro de la costa de sus. Quan són a tau, com minyo e cordón. Cau tu stens a tocar a peiro en la costa de res. A tau. Tu stens a tocar a peiro en la costa. Partien a Maitindura, d'allà dins que anau de Tures, perquè calia herbejar a seca, a verda, perquè anaven dins. Que no havien fet un pot de siesta, per guaire. I calia tornar a tornejar, era herba seca, era verda, presa amb massac, a seca calia recomençar d'allà, dins que era caixuda de la nit. Per damunt d'aquí que tot pantalasses, és que cadien tot a la d'allà. Que tallaven entre marges perché per me chi aveva prats che erano riservati a herba, che mi uni ed altri che erano riservati a pesce in estiu. Avete aquelli marges che in tardù che li tallavano da tengles propries che per esempio na cienze che li suste che era onda allà era fuguera na sauvera. E André que era un costalluts que no hi podia anar, era que trabuna l'herba, que tallaven en aquest pravus a prope, e que n'havien suste. Més aquest suste que
S'era d'allà, que era bona saison, que avui era igualla que se menjaven tot. Però amb una foguera que era tota pitiva i drena. La de més era erba, ma era igualla que se menjaven tot, Completai vostroi responsos. Treze nescuto. Una daglia che hai asto, due manius, che hanno coi di trasto che. Rasto che schuin che hirasje, e manius e de miet, che mus, e gaude che hirasje. Perché che sia che dipende dalla portata di giome, e rasto che arriva da Ciudad Paulo. E de manius che sia di manion gaude alla lungo di bras. A tal que va meglio, una daglia, se tra lungo, con pena, e se tra petit també no va que està poc. Després hi ha un ganet, hi ha una daglia, aquells que un ganet no veu, o per no veu, però recent, abans que era un ganet, un cuny, un tros de cuir, ara que són bitxes que més practica. La daglia, que era daglia molt llena, 60 centímetres de long, aquella. Els ticos que eren més lungos, menare, so que dayan, que es aquero. Creo que daglia que fabricada en Notricio, que venía en Notricio. Una picada daglia, la complicació de orgo. Ara, i una que conegut, ma ara les orgues que són aguidades, en marteig, bombuig. D'este miei que hi havia en l'orgo, plato, en marteig, aguidats. Ma que plamés mau bien na picar. Jo també que en tis, a la machina. La compra ja havia 20 anys ja, que hi havia machines que es crasen en cordón, que va bien, que un sistema que venia de Tricio també. N'hi ha que guaire per país, n'hi ha que 3 o 4 euros. La picata de la daglia, se un buon daglia era un po' fino o di macciante burro, che cavo è la finestra del cordone. E una volta la finestra del cordone che cavo è da bravillo, il cordone che è simple, che è appunto. Se non hai romingueros, non cavo che è simple, che è più spesso, también che è oscos. Da bravillo. Da bravillo con passo e dunque sarà tutto simple che proprio che è appunto. Après, na daglia com a cau, canto la munta la daglia. Com posa les cadenes en terra, com posa talung. Aquí, que cau que era punta, que passa la ona passada talung. A tal que jangle que va bien, se troba drauvido, daglia que com a cau que és forçar, se troba barrado també no prenc pic.
Aqui o que va. Se ha preso citaus, assim que cau 4 dits de large, per amunt se baixo, que es cau baixant d'allà, se trop amunt també, que arranya trop, que en principi cau 4 dits. 4 dits d'aquí. Après aquí hi veig que n'he muntada, això em posa la regla de si que era pat aquí tal, cau que arriba a cap de pinto. Altrament és que vostè tinc l'astre trop patau o trop de cap de res. Després la pell que la cau de sus a tau, llavors que cau a tocar la pell de la costa de sus. Quan són a tau, com minyo e cordun. Cau tu stens a tocar la pell en la costa de res. A tau. Tu stens a tocar la pell en la costa. Partien a Maitinura, d'allà dins que anava de Tures, perché calia era a seca, era verda, e perché anaven dins. Quan havien fet un pot de siesta, per guaire. I calia tornar a tornejar, era herba seca, era verda, presa amb massac, e a seca calia recomençar de d'allà, dins que era caixuda de la nit. Damunt d'aquí que tot pantalasses, la veig, és que cadien tota la daia. Que tallaven entre marges per munt, que hi havia prats que eren reservats en l'herba, que ed altres que eren reservats en la pesca d'estiu. Avete aquells marges que en la tardor que li tallaven de tengles propres, que per exemple n'he cients que li suste que on d'allà era foguera no s'overa. Els André que eren costaluts que no hi podien anar, era que trobuna l'herba, que tallaven en aquest pragus a prop e que n'havien suste. Més aquest suste que s'era d'allà, que era bona saison, que avui era igual que s'amminyaven tot. Però amb una foguera que era tota pitiva i drena. De més era herba, més era igual que s'amminyaven tot. Completai vostroi responsos. Fin de l'exercici 12. Fin de la partido Comprenesu de l'oral. Puteți pasa la comprenesu de l'escrici. Bună seguido!